Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza kandi mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki ya 19 z'ukwa gatatu kwa 2026. Perezida wa Mozambique yavuze ko ihagarikwa ry'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda. Naho Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda irateganya gushyira amavuriro y'ibanze mu bigo by'amashuri, muri gare no mu masoko. Inyabihu umunyeshuri yakuyemo inda y'amezi 7. Naho FDLR ngo ifite abantu bagera ku 500 ishobora gukuramo abarwanyi. Leta ya South West yiyomoye ku gihugu cya Somalia. Misiri yo yategetse kuzimya amatara n'ibyapa kare kubera ingaruka z'intambara ya Iran. Ibihugu 12 byasabye Iran guhagarika ibitero byayo nta yandi mananiza. Ni mu gihe Amerika yo igiye gukuriraho Iran ibihano kugira ngo peteroli yayigurwe. Iran yo yarahiriye gusenya Burundi inyungu z'ibihugu bya Amerika na Israel biri mu kigobe cy'Abarabu. Hit target. Ngo hit target. Wabyumvishe nibyo ni Hit Target Business Limited. Iyaje ari nk'impanda Imana yihereye abanyarwanda. Ni marayika utaka amazu. Ubu ntibikiri ngombwa kongera gukubita amaguru ugana ibwota amasimbi gushaka ibikoresho by'ubwubatsi kuko Hit Target Business Limited ihakubereye. Hit Target Business Limited dufasha bifuza gutumiza no kurangura ibikoresho bya kenkayori mu Bushinwa nk'amatoilette ya Milano, amabuye ya marble mu gikoni, amabati plastike biheri yo ku maportail, amahoti yo mu gikoni n'ibindi byinshi byiza watumiza by'ubwubatsi mu Bushinwa. Ko bifuza gukorana natwe mwizu yaza hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe iri no kuri WhatsApp. Hit Target Business Limited ni marayika utaka amazu. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Kaze muri amakuru arambuye duhereye ku cyo Perezida wa Mozambique yavuze ko ihagarikwa ry'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda. Perezida wa Mozambique Daniel Francisco Chapo yagaragaje ko afite icyizere ko ingabo z'u Rwanda zakomeza ibikorwa byo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba muri Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu cye. Ingabo z'u Rwanda zikorera muri Cabo Delgado kuva mu kwa 7 mu 2021. Mu myaka 5 zihamaze zasenye ibirindiro bihoraho by'umutwe w'iterabwoba wa Ansar al-Sunna zicyura abaturage bari barahunze. Ubucuruzi n'ibikorwa by'ishoramari birasubukurwa. Bloomberg iherutse gutangaza ko ifite amakuru ko inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yatangwaga n'umuryango umwe w'uburayi muri ubu butumwa bw'ingabo z'u Rwanda izarangira mu kwezi kwa 5 uyu mwaka kandi ko nta gahunda uyu muryango ufite wo kongera kuyitanga. Leta y'u Rwanda yateguje ko izakura ingabo zayo muri Cabo Delgado mu gihe ibikorwa byazo bitabona inkunga y'igihe kirambye no mu gihe zikomeje kunengwa no gufatirwa ibihano aho kugira ngo ibyo zakoze bihabwa agaciro bikwiye. Perezida Daniel Chapo wa Mozambique yatangaje ko byari biteganyijwe ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado buzarangira mu kwa 5 ariko ko bushobora kongerwa. Yavuze ko ubw'umuryango umwe bw'uburayi bwo gushyigikira ibikorwa byo kurwanya iterabwoba bwo buzarangira mu kwa 6 uyu mwaka. Perezida Chapo yagaragaje ko ijyaha agaciro kurusha ibindi ari uko ubu butumwa bwombi bukomeje muri iki gihe. Agaragaza ko nta makuru afite y'uko ubu butumwa buzahagarikwa nyuma y'ukwezi kwa 5 no kwa 6 kuko nta ruhande bireba rurabimenyesha leta ya Mozambique.
uyu mukuru w'igihugu yabwiye abanyamakuru ko byashoboka ko u Rwanda n'umuryango w'uburayi byakwanzura gukomeza ubu butumwa. Ati izo mpande zombi nizanzura kuvugurura ubutumwa ubwo tuzabimenyesha inshuti zacu tubinyujije mu itangazamakuru. Perezida Daniel Chapo ariko yagaragaje ko ubutumwa bwombi bunarangiye yifuza ko leta ya Mozambique yakorana n'u Rwanda n'umuryango w'uburayi kugira ngo bishake uburyo icyo cyemezo kitasiga icyo cy'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado. Tariki ya 17 z'uku kwezi umuvugizi wa komisiyo y'umuryango w'uburayi ushinzwe ibikorwa bya politike n'umutekano Anwar El Anouni yatangaje ko uyu muryango uri kuganira na leta ya Mozambique ku buryo bwo gushyigikira ibikorwa byo kubungabunga amahoro muri Cabo Delgado. Anwar yasobanuye ko ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique ibihugu byombi ari byo bizanzura niba buzakomeza, cyane ko ibi bikorwa bishingiye ku masezerano byagiranye mu 2021. Dr Frank Habineza yatorewe ku muvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike. Kuri uyu wa kane Dr Frank Habineza yatorewe ku muvugizi w'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda. Dr Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yasimbuye kuri uyu mwanya Muzazana Alice wo mu ishyaka PSD riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage. Ingabire Neema Eugenie wo mu ishyaka UDPR riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi yatorewe ku muvugizi wungirije w'iri huriro. Rusagara Theoneste wo mu ishyaka PR riharanira ukwishyura ukizana kwa buri muntu we yatorewe ku munyamabanga uhoraho w'iri huriro. Ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike kandi ryanashyizeho komisiyo mbonezabupfura no gukemura amakimbirane ishinzwe gahunda ibikorwa by'ihuriro n'ubufatanye n'izindi nzego zishinzwe itumanaho no kungurana ibitekerezo. Iri huriro rigizwe n'imitwe ya politike 11 ikorera mu Rwanda irimo FPR Inkotanyi, PL, UDPR, PDI, PSD, PPC, PDC, PSR, PSP, PS Imberakuri na Democratic Green Party of Rwanda. Minisiteri y'abakozi ba leta yatanze ikiruhuko kuri uyu wa gatanu. Kuri wa gatanu tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026 no munsi w'ikiruhuko mu gihugu hose ubwo hazaba yizihizwa umunsi mukuru wa Kisilamu usoza igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Itangazo rya Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo rimenyesha abakoresha n'abakozi mu nzego za leta n'iz'abikorera ko ku itariki ya 20 z'uku kwa gatatu ari umunsi w'ikiruhuko mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr. Naho Minisiteri y'ubuzima irifuza ko ibigo by'amashuri, gare n'amasoko bigira amavuriro y'ibanze. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yatangaje ko hifuzwa ko ibigo by'amashuri mu gihugu bigira amavuriro y'ibanze yo gufasha mu kwita ku buzima bw'abanyeshuri. Minisitiri Nsanzimana bigarutseho mu biganiro yagiranye na komisiyo y'imiyoborere, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore ku bibazo byagaragaye muri raporo y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Yagize ati turifuza ko ibigo by'amashuri bigira amavuriro y'ibanze. Hari aho usanga bafite aho kuvurira ariko ugasanga nta muntu bafite ubifitiye ubushobozi. Dufite abana bari aho bari gukina bashobora gukomereka, bashobora kurwara zaba indwara zandura cyangwa se zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Hari serivisi twabonye ko ari ngombwa kujya mu mashuri. Ubundi nahahurira abantu benshi nko muri za gare n'ahandi akwiye kuba hari ivuriro rito, ukomeretse bakamuvura n'ugize ikibazo icyo ari cyo cyose agakurikiranwa. Dr Sabin Nsanzimana yatangaje kandi ko bitarinze mu 2029 u Rwanda ruzaba rufite abaforomo barangije amashuri yisumbuye barenga 3,000 bakaba bitezweho gufasha guteza imbere urwego rw'ubuvuzi no kunoza imitangire ya serivisi z'ubuvuzi mu mavuriro atandukanye. Yasobanuye ko gahunda yo kwigisha ubuforomo mu mashuri yisumbuye izagira uruhare mu kongera umubare w'abaforomo bakenerwa cyane muri serivisi z'ubuvuzi. Yerekanye ko gahunda yo gukuba kane umubare w'abakora mu nzego z'ubuvuzi ikomeje gutanga umusaruro mu nzego zose. Minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda yavuze ko kuva hasubizwaho gahunda yo kwigisha ubuforomo mu mashuri yisumbuye ibigo byinshi bikomeje gusaba ko byakwemererwa gutanga ayo masomo. Yasobanuye kandi ko kugira umubare munini w'abaforomo barangije yisumbuye bizafasha mu kubona abakozi bahagije aho bakenewe. Ikayonza imvura yasenye inzu 21 n'amashuri ndetse n'urusengero rwa ADPR. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwatangaje ko imvura yaguye mu ijoro rishyira kuri uyu wa kane yatwaye ibisenge by'inzu 21 z'abaturage, urusengero ndetse n'igisenge cy'amashuri 7 ku ishuri ribanza rya Ecole Primaire Amahoro ADPR riherereye mu murenge wa Ndego. Iyi mvura yibasiye cyane umurenge wa Ndego mu karere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Bisangwa Emmanuel yabwiye ikinyamakuru igihe ko imvura yibasiye inzu 21 aho yasenye ibisenge byazo arimo 6 igisenge cyose cyavuyeho kikagenda mu gihe izindi zangiritse ku buryo abaturage batazibamo. Gitifu Bisangwa yavuze ko abaturage bangirijwe n'imvura abenshi bacumbitse mu baturanyi babo mu gihe bagitegereje gufatanya n'ubuyobozi mu gusana ibyangiritse. Ati twabashije kuganira n'abaturage ndetse n'abanyeshuri bari gukora ibizamini, twateye ihema kugira ngo bakomeze ibizamini. Ku baturage turabashishikariza gutera ibiti no gukomeza ibisenge by'inzu zabo kugira ngo twirinde ko umuyaga wazatwara inzu zacu. Kuri ubu abaturage ndetse n'abayobozi bakomeje umuganda wo kugira ngo basane ibyangiritse. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iteganyagihe giherutse gutangaza ko muri uku kwa gatatu mu Rwanda hateganyijwe imvura iri hejuru y'impuzandengo isanzwe igwa muri uku kwezi. Naho mu karere ka Nyabihu umunyeshuri yakuyemo inda y'amezi 7. Aya makuru y'umunyeshuri wakuyemo inda ndetse ikamugwa nabi yamenyekanye agana saa 4 z'igitondo, bikaba byabereye ku ishuri rya Kibisabo TSS riherereye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Rambura mu kagari ka Kibisabo. Abatuye mu gice icyo kigo giherereyemo bavuga ko abashinzwe imyitwarire n'abanyeshuri bahise batabwa muri yombi. Uwo munyeshuri imyaka 20 yatajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho. Nta mugabo umwe Faustin umuyobozi w'iri shuri rya TSS Kibisabo yemeje aya makuru ati nibyo koko uyu munyeshuri wari mu wa 6 wayisumbuye mu ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo yararaga hejuru ku gitanda kigerekeranye.
nta na rimwe yagaragayeho ikimenyetso cy'uburwayi cyangwa cy'umuntu utwite. Bavuye muri etude rero bagenzi be bahuruje bavuga ko uwo mukobwa ari gutaka cyane kubera imihango. Muganga hageze azi ko agiye kumujyana kwa muganga bisanzwe, asanga amaraso menshi ndetse duhita tubona indobo mu rukarabiro yari irimo uruhinja atwikirizaho imyenda, ariko mu kurukangura basanga rwapfuye. Muganga yihutiye gutabara umunyeshuri kuko yari afite ikibazo cy'ingobyi ya nyuma yari itarasohoka, bamufasha kuyikuramo maze ajyanwa kwitabwaho ku kigo nderabuzima cya Birembo. Uruhinja rwo rujyanwa mu buruhukiro. Uyu munyeshuri bivugwa ko yakuyemo inda, akomoka murenge wa Shyira mu kagari ka Mutanda. Uyu muyobozi ahamya ko batunguwe no gusanga atwite kuko atigeze akorora, nta n'igicurane cyangwa ubundi burwayi, ndetse n'ababyeyi be ngo babimenyeshejwe batunguwe cyane ko ubwo yari mu biruhuko by'igihembwe cya mbere ntawamenye ko atwite, gusa bihutiye kuza kumurwaza aho ari kwa muganga. Ibisa nk'ibi kandi byabaye mu ishuri ryisumbuye rya Groupe Scolaire Kan Kigali riherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aho umunyeshuri w'imyaka 16 wigaga mu mwaka wa 4 wayisumbuye yabyariye mu kigo cy'ishuri, nta n'umwe wari warigeze abikeka mu kigo cyangwa se ababyeyi be. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarushamibare mu bushakashatsi bwa DHS ya 7 buheruka bwerekanye ko mu mashuri yisumbuye abangavu 4% baterwa inda. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavuga hanze y'u Rwanda. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongeraho udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiyumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazanagufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere, bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane motori zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama ku bifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training ku bifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane, bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 6054. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza, kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. Makuru avugwanze y'u Rwanda, ubushakashatsi buragaragaza ko FDLR ifite abantu bagera ku 500 ishobora gukuramo abarwanyi. Umutwe twaje intwaro wa FDLR ntukiri itsinda ry'abantu bake basigaye kubasize barakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, ahubwo ngo wahindutse ihuriro rigari ry'imikorere n'imibereho mu bya gisirikare, nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bw'umuhanga mu by'akarere k'ibiyaga bigari Dr Alex Mvuka Ntunga. Ashingiye ku mateka, ibarura ry'abaturage n'indi mibare igenderwaho, Dr Mvuka avuga ko gusobanukirwa neza FDLR bisaba kurenga imibare isanzwe ivuga ku barwanyi bayo, ahubwo hakarebwa uburyo uyu mutwe wafashe igihe kirekire cyo kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo. Ubushakashatsi bwe busubira inyuma bugahera nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ubwo abasirikare bagera ku 35 bahoze mu ngabo z'u Rwanda n'interahamwe ziri hagati y'80 n'ibihumbi 100 bahungiraga muri Kongo. Ikintu gikomeye agarukaho muri ubushakashatsi ni uko aba bantu batigeze bamburwa intwaro, bigatuma bongera kwisuganya maze bagenda bashinga imizi mu bice bitandukanye bya Kongo.
Mvuka yashyize ahagaragara igice cy'ubushakashatsi ku biganiro byabereye ku mbuga nkoranyambaga aho yasubizaga bamwe mu banyamakuru bo muri Kongo bashyigikiye leta ndetse na minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya. Nk'uko Dr Mvuka bivuga, abakomotse kuri FDLR bakwirakwijwe mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo no mu bindi bice bya Kongo, bakaba batuye ahantu nka Katare, Kibumba, Mugunga, Karehe, Nyantende na Kamanyora. Uku gukwirakwira kwabo mu gihe cyashize ngo kwatumye bashobora kwivanga cyane mu baturage bahatuye no gukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro, bituma babona uburyo bukomeye bwo gukuramo abarwanyi bashya. Ashimangira ko uru ruvange rw'abakomoka ku mpunzi, imitwe yitwaje intwaro ibafasha ndetse n'abaturage babashyigikiye rurimo abagera ku 500 bashobora kuvamo abarwanyi. Dr Mvuka avuga ko umubare munini w'abantu ubafasha gukomeza kubaho nubwo bahura n'igitutu cya gisirikare n'umubare w'abarwanyi uhindagurika. Avuga kandi ko FDLR yashoboye kwinjira mu bice by'ingenzi bya Kongo y'Uburasirazuba mu buryo bwateguwe neza. Aharimo inzira iva Rubutu igaca Kisangani igana mu ntara zo mu majyaruguru nka Mongara na Nord Ubangi ndetse n'izihuza Bukavu, Mwenga na Uvira. Ubushakashatsi bugaragaza ko FDLR itakira umutwe woroheje w'abarwanyi gusa, ahubwo ngo yahindutse ihuriro rikorana n'indi mitwe. Dr Mvuka avuga ko hari ubufatanye hagati ya FDLR n'ingabo za Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ifatanya nazo ya Volonté pour la défense de la patrie izwi cyane nka Wazalendo. Ibyavuye mu bushakashatsi bwe kandi byerekana ko hari abantu bashinzwe guhuza abayobozi ba FDLR n'ab'ingabo za Kongo, kandi uyu mutwe ngo wagiye uhabwa ibikoresho, amahugurwa ndetse n'ibindi agamijwe kubafasha kurwanya M23. Ubushakashatsi bwa Mvuka bugaragaza ko FDLR itakira umutwe w'abarwanyi gusa, ahubwo ngo yahinduye imiterere mu gice cya gisirikare, icy'urusobe rw'ibitekerezo bya politike ndetse n'igice cy'imibereho y'abantu. Nubwo raporo mpuzamahanga zirimo n'iz'umuryango w'abimbye zivuga ko abarwanyi ba FDLR bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2000, Dr Mvuka we yibanda ku buryo uyu mutwe wubatse butuma ukomeza kubaho. Avuga ko FDLR gifite uruhare rukomeye mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, atari ukubera ubunini bwayo gusa, ahubwo kubera uburyo yivanze mu mibereho y'abatuye aka karere. Ubushakashatsi bwe bunenga cyane imvugo y'abatavuga rumwe n'u Rwanda ndetse n'abarwanya umutwe M23 ivuga ko FDLR itakiri ikibazo ku mutekano. Mvuka avuga ko iyi myumvire igarukira ku kureba uduce tumwe na tumwe tw'akarere twafashwe na M23, ariko FDLR ikaba yaramaze gukwirakwira mu bice byinshi bya Kongo. Isesengura rye niryemeranya n'iyi myumvire, aho ryerekana ko iciriritse cyane kandi irebera ku gace gato. Abanyamurenge bamaganye ibitero bya drone za leta ya Kongo n'iy'u Burundi. Mu itangazo umuryango Mahoro Peace Association wasohoye wagaragaje ibikorwa bya gisirikare bya FARDC n'ingabo z'u Burundi n'imitwe bafatanya kurasa drone, ibisasu ndetse n'ibitero byibasira abasivile b'inzirakarengane ko bidakwiye. Abateguye iryo tangazo bavuga ko ibitero FARDC n'igisirikare cy'u Burundi nabo bafatanya babagabaho byakuye mu byaba abantu batuye mu minembwe no mu misozi miremire bihitana abatari bakeya. Abagize umuryango Mahoro Peace Association bavuga ko ari za raporo zerekana ibyo abasirikare ba FARDC n'abo Burundi n'indi mitwe yitwaje intwaro bafatanyije bakomeje byo kwica abanyamurenge. Rigira riti ibyo bitero byatumye abaturage batabona ibiryo, ubuvuzi n'imfashanyo zikenewe, ubu bakaba bageze mu kaga. Bavuga ko abaturage bafite uburenganzira bwo kubaho bemererwa n'amategeko mpuzamahanga ashinzwe kurengera ikiremwa muntu. Basoza bavuga ko Mahoro Peace Association izakomeza kwamagana uwo ari we wese ushaka kurimbura ubwo bwoko. Mahoro Peace Association isohora itangazo mu gitsinda ry'abagabo 6 bavuye muri Leta Zunze za Amerika bagiye Burundi kubonana no gushimira President Ndayishimiye ko yazaniye umutekano abanyamurenge bari muri Minembwe no mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni igikorwa bamwe mu banyamurenge bafata nk'ubugambanyi bukomeye bugamije gupfobya no guhakana jenoside ikorerwa ababyeyi, abavandimwe n'abana bafitanye isano ya bugufi n'abagize iryo tsinda. Hari abakeka ko umubonano wa President Ndayishimiye n'iryo tsinda ry'abanyamurenge 6 riri mu mugambi wo gushaka gukorana n'umuhungu wa President Juvenal Habyarimana nabo bafatanyije. Bavuga rero ko bifuza guhuza imbaraga ngo bisubize ikibuga cy'indege cya Minembwe n'icya Mikenke bibaho uburyo bwo kugaba ibitero mu mujyi wa Bukavu n'uwa Goma. Abakuru b'inzego z'abinjira n'abasohoka muri Kenya n'u Rwanda bumvikanye kurwanya icuruzwa ry'abantu. Abakuru b'ibigo bishinzwe abinjira n'abasohoka ba Kenya n'u Rwanda bumvikanye ku ngamba zo kurwanya icuruzwa ry'abantu. Linda Nkuranga ukuriye urwego rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda mu ruzinduko rwe muri Kenya yabonanye na mugenzi we Evelyn Chelget ukuriye urwo rwego muri Kenya. Mu butumwa ku mbuga nkoranyambaga, ikigo cy'abinjira n'abasohoka cya Kenya cyavuze ko Nkuranga na Chelget mu byo baganiriye harimo kwita ku mipaka n'umutekano, kubaka ubushobozi no gukoresha ikoranabuhanga mu gutanga umusaruro. Aba bategetsi bumvikanye kandi ku kongera ubufatanye mu guhanahana amakuru. Kenya nk'igihugu cy'isanganzira ry'ingendo mpuzamahanga kurusha ibindi mu karere ifatwa nk'inzira y'abacuruza abantu babajyana mu bihugu bitandukanye bya kure. Kenya n'u Rwanda ntibisangiye umupaka ariko bihuriye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Urujya n'uruza hagati ya Kenya n'u Rwanda rwariyongereye mu myaka ya vuba mu ngendo z'indege no ku butaka, kandi umubare w'abanyarwanda baba muri Kenya wagiye wiyongera mu myaka ya vuba yishize. Mu matora aheruka mu Rwanda, abanyarwanda barenga 4,000 baba muri Kenya biyandikishije gutorera muri icyo gihugu, ariko umubare w'abanyarwanda bahaba bikekwa kuri hejuru cyane y'abatoye. Tukiri muri Kenya, abakora mu by'indege bateguje indi myigaragambyo.
Ihuriro ry'abakora muri serivisi z'indege muri Kenya ryatangaje ko abanyamuryango baryo bazongera kwigaragambya guhera ku itariki ya 25 z'uku kwezi mu gihe leta itakemura ibibazo byabo birimo imishahara mito. Mu kwezi kwa kabiri umwaka aba bakozi bafashe icyemezo cyo guhagarika akazi bitewe n'uko ikigo gishinzwe ingendo z'indege za gisivile kitari cyagakemuye ibibazo byabo. Ubwo ingendo z'indege zinyura ku kibuga mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta zari zimaze amasaha 20 zihagaze, aba bakozi bemeye gusubira mu kazi. Icyo gihe leta yari yabijeje ko igiye kwiga ku kibazo cyabo kugira ngo gikemure. Umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakora muri serivisi z'indege muri Kenya, Moses Ndiema, yatangaje ko mu cyumweru gitaha bazasubukura imyigaragambyo kubera ko leta itarakemura ikibazo cyabo. Ndiema yamenyesheje abateganya gukora ingendo zo mu kirere zifite aho zihuriye na Nairobi guhera ku itariki ya 25 z'uku kwezi ko bakwiye kwitegura imbogamizi zishobora kuzababaho kandi ko badakwiye kubara ikosa ku banyamuryango b'ihuriro ayobora. Nk'uko byagenze ubushize mu gihe hatabaho ibiganiro, sosiyete zikoresha ikibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta zishobora kongera guhagarika ingendo zijyayo cyangwa zivayo zigakoresha ibindi bibuga. Leta ya South West yo yiyomoye kuri Somalia. Leta ya South West yo muri Somalia yatangajwe ko yiyomoye ku butegetsi bw'iki gihugu nyuma yo kuyishinja kwivanga mu miyoborere yayo. Abayobozi b'iyi leta babitangaje mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma yo gushinja leta ya Somalia uruhare mu gutiza umurindi imitwe twaje intwari ihungabanya umutekano. Leta ya Somalia inashinjwa kugerageza guhirika Perezida Abdelaziz Hassan Mohamed uyobora leta ya South West kuva mu kwezi kwa 12 2018. Mu kiganiro na Shabelle Media, abayobozi ba South West bavuze ko nyuma y'ibiganiro byinshi na Mogadishu nta musaruro byatanze, bityo ko biyomoye kuri leta kugeza igihe izaba yubahiriza itegeko nshinga. Minisitiri w'umutekano muri leta ya South West yatangaje ko abasirikare bakuru batemerewe gusohoka hanze y'umurwa mukuru Baidoa kugeza igihe bazamenyesherezwa ikindi cyemezo. Mu kwa gatatu kwa 2024 intara ya Puntland yatangaje ko yiyomoye kuri leta kandi ko itazongera gukurikiza gahunda zayo kugeza ibyo basabaga guhindura mu itegeko nshinga byubahirijwe. Mu kwa 12 kwa 2021 Jubaland nayo yiyomoye kuri Mogadishu nyuma yo kuyishinja kwivanga mu bikorwa by'amatora. Ibibazo bya Somalia bishamikiye ku mateka yo mu 1991 ubwo leta yaseswaga ku butegetsi bwa Perezida Siad Barre. Icyo gihe intara zitandukanye zikaba zaratangiye gushyiraho ubuyobozi bwazo bwigenga. Mu 1991 Somaliland yatangaje ko ari leta yigenga. Mu 1998 Puntland nayo bitangaza ityo. Ibintu byongeye kubyutswa mu ntangiriro za 2026 ubwo Somaliland yemerwaga na Israel nka leta yigenga ndetse bagasinya n'amasezerano y'imikoranire. Misiri yo yategetse kuzimya amatara n'ibyapa kare kubera ingaruka z'intambara ya Iran. Guverinoma ya Misiri yatangaje ko igiye kugabanya amasaha y'akazi kubikorera nk'amaduka, amaresitora n'inzu zicuruza ikawa ndetse n'ibyapa byaka ku mihanda bikajya bizimywa kare kubera ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli na gaze byatumbagiwe bitewe n'intambara ya Amerika na Iran. Leta ya Misiri yatangaje ko kuva ku itariki ya 28 z'uku kwezi amaguriro manini, resitora n'utubari bizajya bifunga isaa 3 z'ijoro mu minsi 5 igize icyumweru. Minisitiri w'Intebe Mustafa Madboule yabwiye abanyamakuru ko mu mpera z'icyumweru bazajya bafunga isaa 4 z'ijoro. Amaguriro na resitora zo mu Misiri bikora amasaha menshi y'ijoro. Misiri ikoresha ibikomoka ku ngufu biva mu bihugu by'amahanga, ariko kubera intambara ya Iran ibikomoka kuri peteroli na gaze byatangiye kubura kubera inzira zirimo intambara. Mu bindi bizagabanywa bikenera amashanyarazi harimo ibyapa byamamaza ariko byaka no kugabanya ahantu hacanwa amatara ku mihanda. Inyubako za leta zajya zifunga isaa 12 z'umugoroba mu gihe ari gutekerezwa uko abakozi ba leta n'abikorera batangira gukorera mu ngo zabo iminsi 2 mu cyumweru. Misiri ivuga ko izi ngamba zongera gusuzumwa nyuma y'ukwezi intambara yaba yararangiye bigasubizwa ku murongo. Mbere yo kw'intambara yo muri Iran itangira, Misiri yatumizaga ibitanga ingufu bifite agaciro ka miliyoni 560 z'amadolari buri kwezi, ariko kubera ibiciro byiyongereye byageze ku gaciro ka miliyari 1 na miliyoni 650 ku kwezi. Tukomereza amakuru ku mukuru w'ubutasi bwa Amerika uvuga ko ubutegetsi bwa Iran ari butaraga ariko ko bwononekaye. Abategetsi bakuru b'ubutasi muri Amerika baravuga ko ubutegetsi bwa Iran ari butaraga ariko ko hanini bwononekaye. Umukuru w'ubutasi bw'igihugu Tulsi Gabbard hamwe n'abandi bategetsi bo ku rwego rwo hejuru bo kuri ubu butegetsi bwa Perezida Donald Trump batanze ubuhamya mu ibazwa ryo mu nteko ishinga amategeko mu gihe kirenga amasaha 2 ku nkeke zo kwisi kuri Amerika. Niyo makuru ya mbere y'ubutasi yaratanzwe mu ruhame kuva intambara itangiye mu mpera z'ukwezi gushize kwa kabiri uyu mwaka, ndetse uko kubazwa kwabaye hashize umunsi umutegetsi wo hejuru y'ibikorwa byo kurwanya iterabwoba yeguye akavuga ko Iran nta nkeke yari yegereje kuba yariteje kuri Amerika. Gabbard uhuza ibikorwa by'inzego z'ubutasi za Amerika yanavuze ko Amerika yari yarateganyije ko hazabaho umutekano muke mu bunigo bwa Hormuz, umuhora w'ingenzi cyane unyuramo ibicuruzwa. Yagize ati ubutasi busuzuma ko ubutegetsi muri Iran uko bigaragara ari butaraga, ariko hanini bwarononekaye kubera ibitero ku butegetsi bwabwo no ku bushobozi bwa gisirikare. Imbere y'inteko ishinga amategeko ari kumwe n'umukuru w'ubutasi bwo mu mahanga bwa Amerika, umukuru w'ubugenzacyaha bwa Amerika FBI, umukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano n'umukuru w'ubutasi bwa gisirikare. Gabbard yanze gusubiza ubwo yakomezaga kugenda abazwa na Senateri John Ossoff wo mu ishyaka ry'abademokrate wamubazaga kukumenya niba yarafataga Iran nk'igihugu giteje inkeke iri hafi kuba. Yagize ati umuntu wenyine ushobora kumenya ikiri n'ikitari inkeke yegereje kuba ni Perezida.
kuva intambara itangiye abadepite n'abatanga ibitekerezo ku kuntu ibintu bimeze bo mu mashyaka yombi ni ukuvuga iry'abarepublikani riri ku butegetsi n'iry'abademokrate bibajije impamvu Amerika yarashe kuri iyo Repubulika ya Kisilamu no kumenya niba ubutegetsi bwa Trump bwari buzi ibibazo bishobora kubaho mu bunigo bwa Hormuz ku nkombe y'amajyepfo ya Iran. Perezida Donald Trump avuga ko Amerika yateye Iran ahanini kubera ko Iran yari irimo gukora intwaro kirimbuzi za nucleaire zari ziteje inkeke kuri Amerika na Israel. Kuwa kabiri Joe Kent yeguye ku mwanya we nk'umukuru w'ikigo cya Amerika cyo kurwanya iterabwoba. Mu ibaruwa y'ubwegure bwe yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X yavuze ko Iran nta nkeke yari iteje kuri Amerika ndetse anenga Trump kubera iyo ntambara. Umukuru wa CIA John Ratcliffe yatanze ubuhamya avuga ko atemeranya na Kent. Ati ntekereza ko Iran yamye ari inkeke kuri Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihe kirekire ndetse muri iki gihe yariteje inkeke y'aka kanya. Ibihugu 12 byo byasabye Iran guhagarika ibitero byayo nta yandi mananiza. Ibihugu bya Katari, Azerbaijan, Bahrain, Egypt, Jordania, Kuwait, Libani, Pakistani, Arabia Saudite, Syria, Turkiya na Leta z'Ubumwe z'Abarabu byasabye Iran guhagarika ibitero byayo ako kanya nta yandi mananiza nyuma y'inama bihurije Riyadh mu murwa mukuru wa Arabia Saudite. Baminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibyo bihugu bamaganye ibitero Iran igaba ku bihugu bimwe na bimwe bikorana na Amerika na Israel hifashishijwe misile n'indege zitagira abapilote bikibasira ahantu hatuwe n'abaturage ndetse n'ibikorwa remezo bya gisivile birimo inganda za petrole, inganda zitunganya amazi y'inyanja, ibibuga by'indege, inyubako zituwe n'ahantu h'inyubako za diplomasi. Bashimangiye ko nta mpamvu yari yose iha ububasha igihugu cya Iran yo kugaba ibitero kuri ibyo bihugu cyitwaje ko gishaka kwihimura. Abo baminisitiri b'ububanyi n'amahanga banashimangiye ko ibyo bihugu bifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kwitabara, basaba Iran kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga imibanire y'ibihugu. Amakimbirane akomeye hagati ya Iran, Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel yafashe intera ndende agera no ku bindi bihugu, aho Iran ikomeje kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za Amerika biherereye muri ibyo bihugu bitandukanye nayo igamije kwihorera. Amerika ishobora gukuraho ibihano ku bitoro bya Iran kugira ngo bigurwe. Minisitiri ushinzwe imari wa Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ko bashobora gukuraho ibihano biri ku bitoro bya Iran mu gihe bagerageza uko ibiciro ku isoko ry'isi bitahungabana kurushaho. Ibyo byatuma utugunguru miliyoni 140 tw'ibitoro bya Iran biri mu mato mu nyanja bigurwa nk'uko Minisitiri Scott Bessent wa Amerika yabivuze mu kiganiro Fox Business. Isi ikoresha utugunguru tugera kuri miliyoni 100 tw'ibitoro ku munsi umwe. Icyo cyemezo cyaba kiyongera ku muhate wa Amerika wo kugerageza kongera ibitoro ku isoko ry'isi mu gihe byagabanutse kubera iyi ntambara. Uwo muhate urimo icyemezo Washington iheruka gufata cyo gukuraho by'agateganyo ibihano ku bitoro by'Uburusiya no gutanga utugunguru miliyoni 172 mu gikorwa ibihugu byiyemeje cyo gushyira ku isoko ibitoro biri mu bubiko bwabyo. Minisitiri Scott Bessent yavuze ko Amerika irimo kureka amato ya Iran akagera ku masoko nubwo bari mu ntambara. Abajwe niba Amerika itarimo gutera inkunga abo yitabanzi bayo, Bessent yavuze ko bigenze bityo Amerika yaba ikoresha ibitoro bya Iran mu kurwanya abanya-Iran kugira ngo ibiciro bigume hasi mu minsi 10 kugeza kuri 14 iri imbere. Amahuriro y'ibihugu birimo Amerika n'inshuti zayo ashobora gufatira ibihano ibicuruzwa, urugero nk'ibitoro bya Iran, Venezuela cyangwa Uburusiya by'ibihugu runaka, maze ibindi bihugu bikirinda kubigura hagamijwe guhungabanya ubukungu bw'abafatiwe ibihano. Amerika na Israel byateye Iran kuva mu mpera z'ukwezi gushize mu kwihimura Iran ifunga umuhora wa Hormuz ucamo igice kinini cy'ibitoro bigurishwa ku isi. Mu ngaruka z'intambara ziriho ku isi kugeza ubu hari izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petroli na gaze, izamuka riboneka no ku isoko rya Amerika. Iran yaraye gusenya burundu kandi burira ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Iran yiyemeje kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu by'ibihugu bya Amerika n'ibihugu bya Israel biri mu kigobe cy'Abarabu kugeza igihe bizasenywa burundu niba nayo ibikorwa remezo byabo by'ingufu bikomeje kwibasirwa. Leta ya Tehran yagabye ibitero byinshi ku nganda zitunganya gaze n'ibitoro mu bihugu by'akarere k'ikigobe nyuma y'uko inganda zayo zitunganya gaze zo mu majyepfo zigabweho ibitero na Israel. Umuvugizi w'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Iran yagize ati turaburira umwanzi ko mwakoze ikosa rikomeye mu gutera ibikorwa remezo by'ingufu bya Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Mu kuburira Amerika na Israel yongeyeho ati ibi bitero n'ibindi bitero ku bikorwa remezo by'ingufu byawe n'iby'inshuti zawe ntibizahagarara kugeza igihe bizasenywa burundu kandi ingufu za Iran zizaba mbi kurusha ibitero byabanje. Iran irimo no kureba uko yajya yishyuza guca mu muhora wa Hormuz. Umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Iran yavuze ko abadepite barimo gukurikirana umushinga w'uko ibihugu byajya byishyura Iran imisoro n'uburenganzira bwo gucisha amato mu muhora wa Hormuz. Birona n'amakuru bya Iran bisubiramo Somail Rafai uhagarariye Tehran mu nteko ishinga amategeko ya Iran yavuze ko muri uwo mushinga Iran igamije kubungabunga umutekano w'umuhora wa Hormuz n'inyungu z'igihugu. Ati twambuye abanzi bacu ibyahoze ari ubwisanzure kuri bo. Ubu ntibarimo kwemera ibirimo kuba. Ntabwo rwose bashobora kubyihanganira. Imana nibishaka iyi ntambara izarangira Iran itsinze byeruye, bityo guca mu muhora wa Hormuz bizakomeze kuba ingorane ku banzi bacu. Uyu muhora wa Hormuz ni inzira nto iri hagati y'ibihugu nka Iran na Oman icamo igice kinini cy'ibitoro na gaze bigurishwa ku isi bivuye mu bihugu nka Qatar, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait na Arabia Saudite bizwiho kugira umutungo kamere ku bwinshi. Iran yaburiye ko amato yose aca muri uyu muhora muri iyi ntambara izajya yarasa kandi agera kuri 15 yarashweho. Ubusabe bwa Donald Trump ngo ibihugu by'inshuti za Amerika byohereza amato y'intambara gufasha kurinda amato y'ubucuruzi kunyuza ibitoro na gaze muri Hormuz bwanzwe n'ibihugu byinshi. Ibiciro by'ibikomoka kuri petroli na gaze bikomeje kuzamuka ku masoko y'isi
aho kuri uyu wa kane igiciro cya gaze cyazamutseho 25% nyuma yo Iran irashe ku bikorwa remezo bitunganya gaze muri bimwe mu bihugu bituranye. Ubushinwa bwo bwavuze ko iyicwa ry'abategetsi ba Iran n'ibitero ku baturage bitemewe na gato. Ubushinwa bwavuze ko iyicwa ry'umukuru w'inama nkuru y'umutekano wa Iran Ali Larijani mu gitero cyakozwe na Israel n'iyicwa ry'undi mutegetsi wari wese wa Iran bitemewe, busaba ko hashyirwaho uburyo bwo guhagarika imirwano byihuse. Nubwo Beijing ari umufatanyabikorwa wa Iran, yanenze ibitero byayo ku bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu birimo ibirindiro bya gisirikare bya Amerika. Larijani niwe muntu ukomeye cyane muri Iran wishwe nyuma y'umutegetsi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei n'abandi bantu bakomeye ku munsi wa mbere w'intambara ya Amerika tariki ya 28 z'ukwezi gushize. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Li Jian yagize ati, twahoraga duhakanira ikoreshwa ry'ingufu mu mibanire mpuzamahanga. Ibikorwa bigamije kwica abategetsi ba Iran no kugaba ibitero ku baturage ntabwo bikwiye na gato. Ubushinwa burasaba impande zirebwa n'ibi bikorwa guhagarika ibikorwa bya gisirikare vuba no gukumira ko ibintu mu karere bikomeza kumera nabi. Beijing yashatse kuba umuhuza w'intambara, aho intumwa idasanzwe mu burasirazuba bwo hagati Cha Eun-jun izazenguruka ku karere muri uku kwezi kugira ngo ibonane n'abategetsi bakuru. Mu bihugu yamaze gusura harimo Arabia Saudite, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain, Kuwait na Misiri. Mu ruzinduko rwe Cha yashimangiye ko ibitero ku bikorwa bitari bya gisirikare bidakwiriye kandi ko umutekano w'inzira z'amato utagomba guhungabana. Li Jian yavuze ko uruzinduko rw'iyo ntumwa ari igice cy'ibikorwa bikomeye bya diplomasi by'Ubushinwa mu burasirazuba bwo hagati, yongera ko ibikorwa bya diplomasi bya Beijing bitazahagarara igihe cyose amakimbirane gikomeje. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yatangaje muri iki cyumweru ko Beijing izatanga inkunga y'ubutabazi kuri Iran, Libani, Jordania na Iraq. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru y'Ubushinwa bwamagana iyicwa ry'abategetsi ba Iran n'ibitero ku baturage niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki ya 19 z'ukwa gatatu kwa 2026. Njye Jean Dodier Kanisha bonda bashimiye ko mwene mudukurikiye, ndabarekeye komeza kurinda ibiganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner.